Allora,
Lo ngo o te masa pe tone maunga ia o le komsino tine muma fa bla vetu fa fusei o le komiti o lo o soa komiti so fa tasi ia male fionga ia ai ono ia o le komiti o le sanga le mu ia fa bla ve o ia fa bla vetu fa fusei ia male soifua maraloina ia fa pe foi maisi soa komiti ia o le no foanga ia va pe foi ia te la wainga ia o le komiti na o lo ia tonu ia le pulenga tine muma fa bla vetu fa fusei ia patala fa malu ta tu no fa ta simai fa ro mai foi nei aso o ai ono Elke Karama o le Director General o le Policilio le se formalo loina ai a matalol pe a matalol le futat folsanga ia a fatalo fatu o sounding o malava le se formalo loina o malteminei o lo adwa le pea e manko fo ila e tawanta totalia tu mana ongo le Commonwealth Secretariat le fonge le providing a little personnel po le offering alwenga mo le sufa clinics e venues le fa ia e fono ia mo po la le o pe fluctuate pe sufa su lima ai o lo sauni pe le offering alwenga tulanga le clinics ia matamaltai o se yo le fia fina bo uma ia o uma fia fontanga I fonei e venues o meetings ai le ngata na fa tali malo ia fa pe fa tali malo ia uma clinics ton o clinics la ia lusu fai tu la operate ai o clinics umala nei e kusala wa se fubar e tawala na ia fo mai ia male tau soi fo e va pe fo I mal paramedic ia o le staff la na fo ile e mo tatu clinics tu a sa uninga la va tonal fan mai la la to ia pe on to silofia o ia tatu outpatient fo o mo fa tatu accident and emergency ia we have to medical specialist clinic la wa fai terminate ia o inala tau e ni so ngasa ele mai tele fai sa ki ina fai le nursing triage ina ia ai fo ia ese la mal Shogam ward o lai tuichi uma le Shogam ward ia uma lava ia tosu mo ina o ina se ki ia mo VIPs ia olo ia la ia fo mai fo ma tausi mai tone staffing le wotle ia le ngata na o isa sa ni uninga fo ia fal mai o ila to new laboratory la titi uma o tanga uma nge ba sunei e movie le new laboratory ia o telefo ini sa ni uninga tam fai fo ile le ona fa sa mai sa o Dr. reagents me fa pena ia cope laboratory nisi test se fa te mila o mai le personnel e fo nei o la mobilize la bota to va fo mai tau si mai tongu just what you know e fo nei clinics nei ai e man po fo ia fa au pe la bota to operations I no tuam ta to fo mai tu mo malu la tu no ai o lo ai fo o lo nga solo mai fo ia tama fa na wa sa mo lo fa ngal venga New Zealand Australia mai se soni mai sa mo terminate e le mau tu lava fa no mela al mela le we ne o mau tu mai fa no mela le New Zealand medical assistance program e lus fu fa fo ma ina o mai na o fo ma ila na se soni da to clinics ne e se soni fo ila clinics tu ai le o mai la to swafa ma la to o ile la to specialist skills o va mai fo la tu fa fa le ya fo ile la fa pe specialist e vinga tong a vil fa mai a fa pe generalist e ave fo ile le clinics e fa pe na fo ile ma tong mai la le team le fa su li ma america le o mai il temi le ya le fo la fa tali le lisi e mai po ai o ingoa ia o fia nurses a fia for mai fia for specialist me fa pena pe ia for so for man we clinic le sa fai for le o america le for I le masino you like le o tia tune yo le same clinic lava ai ese for mai le la ma nurses ia o mai
a le ngatala na i le fo ipsa swani mai takto SPC fiti lo mai fo inisi fo mai ipsa swani mai especially la wala me public health surveillance pe to sila fia tawanga protected takto borders takto fo nei io i fale o lo le porti va pena fo i le takto porti le wafu tawanga lavan fo mai na mai tau soi fo e monitor inga tangta yo mai tonu la tunu ia mapuala surveillance na ta hoteli awa ya fo inisi e fo ngase ia pe fo inisi e masalomia a me mai ni atunu fo ilele o lo pesi ai fa mai yo ina la fa tano inga lo la pasesina ma vai pe inisi sia ki mana mia ala e el makto office ina ai e fo ngele airport e sia ki o mal vai ngale ia ai o lo ye fo ila ia le va fo ia Australia me New Zealand lo la ku mai tua au o lo ye nai si fo mai a me amana o mi fo mai fo ile le se mass casualty event ia em fenga mobilize mai mo fo mai ngai o va ana o mai tong ia ngata fo ina le fo factali se lisi o fo mai me se o mai delegations o mai e shuai o mai fo mai fo e delegations na ale ala o manga mi male lunga le ina mat fo mai ale al tup Betania ya e fo ne o rola le ngol fo mai na o lo fo ina specialty o le vai moe le nistista le fo le fo mai le al tup ya a yese me le tawanga register mo vainga le wa yese mana o mia a me faina e fo ina long fatu to pe ye mana o mia la to special skills il fa mai ba yese se me utup ia ai fo ai o oka mai wa matanga oka mai masini te ro masini tu isi masini tu mai isi masini lai fa tali ala wa ma watu fasala wa fa lai pe oka isi masini mai fo ia equipment ma mo pharmaceuticals la wa oka ia e fo nei fa tele ngai ai mo ko fo ila wo flongo fo ia delegates et nu nei ai ngla to masini vo le fa nga pong la ko fala au la fa nga mai la to masini mai fo la ko fala au ia wangi training ia e lis fo me ia e a to mele la ba e masini vo le ko fo nei pong fala ko fo nei pa le mai la ko fala wa fa ngla ko fala au na va lai ma la ko masini la fa nga te mi mai ta no mai mai ia o se tonga tuna o proclame o lo sauni ele se formato luina alla tatia chatan vasa why o yele ba yel ka to emergency doctor pre-hospital services mo global pre-hospital services sector hotel wali lei laval va ingaile e vo nel va ingale o ngasi io pro fa ma io fe loro ma after lo fionga ayono sa noale e fionga le director general ayono le hotelenga o le o nanga so fu maroloina mata penanga e tutono falma ia me foi onisi vaenga o le so fu maroloina monta penanga o le fia faise fam talanga ile tulanga ile pre hospital space po le vaenga le o lo nga fama le pulenga tine mum fa vla vetu fa fuse e le tavale ave mai sa no le fionga ia ayono tofu lava ia falten malo ia ma clinics fa pena fo ia venues o la fatino ai ia fontanga e ia fo ia clinics i vaenga na o clinics fo nei ia o lo ia le fo mai ia fa belle nurse to my title soifua ia fa be fo i mali paramedic ia mali EMT o lo ia fo i mali first aid ia vaenga le Red Cross la to mana o le a occupy ia le clinic le nei i no fanga taitasi nei no fuanga fatino ai e fontanga ia fa pe foi ia no fuanga o la papa auma no foi e no malu o dedications mai et no mau o le fatinonga la le nei ia o la fowa sauni le fai mai ia potso fu maloina i ngase lava mai ia tatou malo mai falten malo ma no fuanga ni fatino ile le fontanga ina ia avatu sa olava ia i vai ngot fan mai ua uma ona allocate po wa fapito mo le vaenga
ile tulanga vola ia tofu foi ia faltali malo nei ma ambulance taitasi o le sina requirement i lalo o le Commonwealth ia tofu ia venues nei meeting venues ia fa foi ia accommodations ia ma ambulance for mai tosoifua paramedics o le ia fa foi le EMT ia ma le first aider o lo iai foi tanu mai luas fulu ia paramedics mai New Zealand ia fuafua e tanu mai sosoani i le aufaiga aluega ale fesa faapea foʻi ia tavale e lima ia ambulance fuafua e tanu mai ia e mai ma le vaega lenei a le St John's mai New Zealand ia e sosoani ia i le faatinoina o le auaunaga i tulaga ia tatou faavalave ia ma le auaunaga faavalave tupufafuseʻi o loo e faauau pe le auaunaga i le o taofia ia le auaunaga le mamalo le atunuu ia faapea foʻi ia le taavale avemaʻi o le a faauau pea ia le auaunaga nei i se tulaʻi mai o se faalavelave faafuseʻi e ono manaʻomia ai le ave ese mai o tatou malo ia o vaega uma nei o loo tapena i ai ia le pulega o tinemu ia ma le soa committee lenei i le tapenaga o evacuation site ia mo le silafia ia o fuafuaga nei o loo iai lava mai le amataga na ona toi lelei ama faamautu ia vaega o le a faaogā e fai ai le evacuation ia magaʻi atu ai mamalo le atunuu pe a tulaʻi mai ia se faalavelave faafuseʻi e manaʻomia ai le avesea mai o le mamalo le atunuu ae faoi mamalo i latou o loo autovaa mai ia o le fonutaga a o le tapenaga lava ia o loo lelei le tapenaga o loo sologa lelei ia faatasi foʻi ma tatou paaga mai New Zealand ma Australia faapea Amerika o loo fesoasoani tele mai i le ngata i mea whaingaluenga e whapea fo'i ia le au whaingaluenga fo mai ia o le a whatinoina e nei au au nanga ai a vea foli neva noa ia e talo toi fo'i le malo le atunu ia utangia wa lisi ava le vaenga lo tele la vaina mai tawina ia o lo whawhaingata la vaina malo le atunu o le tamo whai atu leo ta vale i se awala vave e o wait whana mai pe o se vaenga o lo tulai mai eise mana o mi eise whaulave ia o lo whawhaingata ma malo le atunu pa le talo sanga ia tautu na malo le atunu se tanga iane i vaenga nei e ave iai le whamua ina ia sao mauli ia ma so longa le lei foi le taninga malo a sa mo atoa ele na o se vaenga o le tatu atunu ia o le taninga malo a sa mo atoa ia faftai molo avano ia ang fili o le matunga lue ia ma fionga i whaarolonga nei la lo le committee mo le pui ngor sang le mo tanto fono ia o ngalue foi la lo mtanga lo ngal pa mi mal cabinet ia ma le office of malanga inga psauno atu ia ni si to langa o to ita penanga a mise fa forma ele tunu e lo tanto fa mo tele pe ona to fai ia ile na ma sino fo to langa tau fe malanga inga ma le pui nga o immigration mautua tulanga ia inga ia mamana mianga o tanto tula fono mo le uru fale mai utangata tono le tuno mai o mai foi ona tuinatu ia ile tanto fenga ia i mantanga ruenga o mai fafo ia vai ngai mo mia mo e malanga mai le ngata i tula fono ma ula pe o lo fatino i tula fono ta malanga inga ia alfa ta wo foi le uru fale mai ta penanga ia al tanto ale ofisa leo o femalanga inga ia o lo ia tanto tua oi malai va lele fa va malo le ngata i faleolo ia fa pe fo i tanto wafu fa malo i mtautu ia i fo ni malo e to i to no mai tanto malai fangali ia o le fa pe na la vona fa wa i tanto samo immigration mis foi lai de fa so longa mai ton au le ngang maulunga ia o nei to ia o voina i tuai le fa so longa o tanto ele ngata i tanto taita i malo
ia e whape fo ia lantou so mai fono po lantou tuis fono ia mautinoa ia o loo a whape na ona solonga le lei ia a le whauawina o ngā luenga ia tau whemalanga inga ai me se toa i tau no mai ia wa o lantou leo le toa inga e tau no mai o tantou malo i tantou toa o i whama malo po o tantou malai wa lele o le tāpenanga ngā rurue wa lua i foi e mā tantou official duty o stasi foi o vaenga tā ua o le puipuinga e whape foi le ofisa ia o tūlanga i me whauru whale mai po o loa tau whatoanga ma tūlanga i foi le manu ia po le tātou biosecurity official whatoanga ia e o lo malu tātou tāpenanga ngā lue whatasi foi ma tātou paanga e peo New Zealand ma Australia wa la tau ia e pe e toa mua mai ai e tele o malanga ia ona ngai mai lo le nei si o tātou tunu e whape foi ia e le immigration afiti ia pe whape ui mai ia e le malai vale le i Nandi ia ma ngai mai ia i Samoa nei ia o se tala atu lea mai antu ale whafonga mai o le tunu. Ia, whawhtai lau whiang whili, whamalo fwoi whatar whatul nei tai au o le ngō le whawali e o le ofisili o mtanga ruenga o sota inga mwhamtalanga whatet ngorosi. Ia o le sui o le komiti o puipuinga, ia molo tau sila fia o le mātou tiute, ia o le puipuinga o whamtalanga o lo tuina atu i le mamalo le tunu o lo whaonga ina le whanutanga, o le puipuinga fo i o whaamatalanga mo e o loo awai mai le whanutanga, o le puipuinga o whaamatalanga mo au amranga ese o loo a whaonga ina le tātou whanutanga. Ia mo le tau sila fia, sa amata mai lava i lamtanga le tau sila neia mātou ngaruenga, sa mātou ngarulue whaatasi ai ma le atunu o New Zealand, ia mle atunu fo i o Australia, sosoani mai i le tau whaina o tātou trainings. E pei o le tulia sa mafuri ai le mātou ngaruenga. O le anganga lava ia o ina leia tātou tangata o le awhai ngaruenga i le aso, i le awai aso le whontanga. Ina ia le leile puipuinga o whamtalanga e pei o nau taua mua. Ia mo tau sila fia sa mātou ngalue whaatasi ma le komisi o tangata whai ngaruenga le mālo. Ia sa atu ina mai ei foi ia tātou IT officials, whaase fulu, o lo whai ea tātou trainings, whawau pēr i taimi nei, i o le anganga lava ia mautu o tātou officials nei au atu taimi o le whonutanga. I ona vai leo lātou i venues taitasi foi le whai ea i whonutanga. Ina ia aua lava ona ia se whawhitau le tupu mai, a ia foi se whawhitau le tupu mai, ia o lo lava tāpena tātou government officials mo le tūlanga lea. Mo tau se fia foi o lo fa wa pe ia le fai o training sia mo tato private sector ia mo tau se fia mo fa nga ina o tulanga foi ia tau fe fa tau inga tupe ia lava ia tangata foi o la tau lava le nga luenga o tau fai fa ave fa nga o tupe mo fa talanga ne yo lo fa nga ina ia e pe o tulanga na o lo fai ia ma tau nga luenga lava le ma private sector ia mo fa nga ina o nanga ne hotels ia me se foi fale o lo ia o nanga nei ia mo tau sila fia foi ua whaamautu mai le sosoani mai ma le awai mai o isi atunu o Pasifika e pei ono tau sila fia i le whontanga minsta o ICT sa whai e le tausanga te nei le Papua New Guinea ia o lea sa ia le latou resolution foi lea ina ia sosoani mai le tatou whontanga lea e awai mai la tau sui ia sa tu ina atu le whamanatu e awala atu le whionga pesta ma le mtanga ruenga vai fafu ia o lea tali mai atu nuu ia ina ia sosoani mai a tātou e le ngata i lea o loo whaua upea tātou campaign foi lea o le Samoa Matala ia mo sila fia o campaign lea mo le o ina o tātou tangata ina ia sila fia ia tūlanga nei ai ai se pene le ngata i mo tangata o loo fia mai il tato fontanga ia e mo tato watu nu foi ia mal malama ila to pe fono to sila ia tato pio poats matulanga fa pena o montu ina to ia fe au ese le mamalu le tu ile baba ngale o tato famtalanga ina ia wala vane ia ise e mata upe ono tupu mai ai a fai foi ise mata upe ono tupu mai ia o lo lava ta pena tato committee
ina ia mawhai ona iai puipuinga ia e tala whiangai. Ia e pe ona mana o mia tatou malo. Ia e mai se fo i le whanutanga e pe o le a whaianei. Ia malo u whaaloalo. Tai. Ia whaftai lava mo le avanoa. O le fesili whamole lava le whawali i o le tūlanga te le Lopez po le vahenga le e whao o toi le fesili. Tūlanga le internet pe whamatai o tu le teimi o le whono se laupa sene le tūlanga voi le o le connectivity o le internet le la whao ngā whamonu whaftai. Ia whaftai o tūlanga le nā. E mo tau sila fia ua mai au na whai e tatou tau fonga i le tuina mai leo le au nanga leo le internet mo le whao ngā ina le fono. Ia ma o tūlanga na iai. O lo o uanga lue ia le tatou company o le Vodafone. Ia ma le tatou mtanga luenga. Ina ia whaatau nuu mo le taimi nei. Ia o lo o whaanga ioi peanga luenga e talawhia ngai. Tai. Silia tia ai ono whamulmole lava i le tūlanga le whaamai le pesi o le monkey box. E mawhai ona e tau avea le whaamai lea e ui wa mai au na whai au tui pui. Can you be a carrier of monkey box even after being vaccinated? And secondly, e ingi kako rapid test fo inga le detector i a peo le taimile le COVID mo le whaamai le monkey box. Ia mawhai e ona mawailu markako screening o le borders e le I pasia mai I le atunu whamunmon. Whaftai mo le whafasili. E lima sa ina lava tatou guidelines I le whautuanga le tatou World Health Organization. Ia mal tele fo le evidence o lo ngā solo mai pela vai puinga lava le whaamai o le M-Box. E a fo o temi nei e le aini vaccines o maua. O le whapea a tonu mwhaina maua mai tatou vaccines. Ai o le e whaamaunia la le whamtalanga la lea o na laile o lava vaccines le awi Afrika e fo nei e tau fiofia I le spread o le M-Box. O le a fo e mwhai pe pisi pe a whai umau whai le vaccination. O le whautuaina na whautuaina le a fo o e malanga mai atunu ulai pe peste le whamai lea. Te taunga whai latu vaccines le ngā solo mai. Ia mangkua fo ilai lua doses o le vaccine. Ia e a fo o taunga amata nei pa whape fo nei atunu ulai le pisi e telo. Latunga pisi e telo Ivory Coast. Ia ma atunu ulai valo lata tele atu iai. Baila o tunu lana o nai high prevalent ai. E mua fo isa tunu o telo lolangi le M-Box pe au na to sila fia was spread in Canada mai fo sai Australia for 2022 mo New Zealand. Te lala tunu o ele M-Box ia aile o ai fo ele I pistele ia tunu la ia. O le actam fai fo le awone isa mo se M-Box tunu sa mo ono advice la na fai le vaccine le o mai tunu la le high risk. Ma la vai fo il pepa volle le fa tumu le fo nei le tonu mai vale le e fo nei lo ai po fe tunu no ia ile fo il passe se le a fai no ia na se me na le Central Africa e venga la vanga la na e take a side fo le ma fa infsili fo le ia me fo nei lo ai pe o moangi a un ole box ia fai le ngia un ole box ia a tonu fo fangi vaccines ia ele se me la ka fie fo nge fa nga so me la la malang pe se ina o tato sa ninga ai o le port. So you can be a carrier of monkeypox after being vaccinated? O le se evidence determine fo ile fanga carrier I will malo vaccinate vaccination but possible I say to fa mo tu mai le World Health evidence la le my for is facility the rapid kits ele ainda tato test so ele terminei uma foi facility the World Health bem feina so soni mai in tato tests foi ole test e fai le
dokta mai fo le pe papala fo le o fai la swap ina avele le laboratory. Le laboratory na le la klata mai fai test le o Melbourne ABI. Ia fo ile star local capability temine. Ai le se fatali lava ia so soni mai le World Health. Pe ma fai ngi test na ngi bo nga Melbourne so soni mai rato ne. Ai le se rapid test o il temine. A whaia ai ono ai mawale monkeypox nei. E ma whaia le Panadol man whala au lea le moxonga awalele i mawastanga fitinga. Ia ona tau wha while mu se ngase o le monkeypox i le tato atunu. Tausia le sao mai le monkeypox i tonu la tunu. O la ta mata ala lava le mtanga alwenga ia oni sao mai. Ai a fai a sao mai. Ia o le virus. O le virus e a fiati le ai o le leila to immune system. Dr. Matua whapena. Ai o le self-limiting fo ile e alo lua uma. Ai paon mea fo le taulanga isolated le tangata na o le close contacts la vai pisi fa mai ile pisi fo ile le tale ma ile ai pisi fo ile wa tango ile tangata le mo ile fo ngai le skin lesion. I isolate that tangata ma symptomatic treatments for ile le Panadol. Our avoid also say infection. Yeah, we mentioned for all of us for our antibiotic, but we're infected. Yeah, I'm fine. Substantially isolation too. Taila lau tau whaang whili o te loa le whono e mawalunga ia whaululunga o tunu. Ia e ai foile tu foile le ia le whaaloalo ma mea e tapu ai ona tātou o la tātou siaki i tangata mawalunga e anga i whono e mawa i whole tātou o tunu pe anga i whafo. E mauti noa e anga i umai la tau la o mai la le screen lea mo mea awina mai tanu le tātou o tunu. A wai whaao no whao ngā le tangata mawalunga lea. Ia e awala mai ise tulanga whaile leo no awhia le tātou se seo manga tulanga whapena. Ia whaftai, e ia ta iala whaatula whono. E whaatino i ngā lue ngā ia whaasiaki tulanga tātou e le puipuinga i mele ka o le control zone pe atau no mai tutonu. Mautu vo e tātou ta iala nā maina. Ia o e mai se a foila e fua i lunga i le maulunga ma enga ese e le mawhai ona foile le whaatamala e foile tātou ngā luenga ngā lue whaatasi foi. Ia mātunu uolo anga i mai ai mai se principles ia po i lanto whaurunga o malo wata oto ata iala whaamao malo ia mai se tweeting o lanto. Ia e lima taita ina i foile ngā luenga whaapui ngai i tūlanga i toa o i whaamao malo aftai. Ja, la mata mese sidi mele so fa tan masa fa mole. Es food fa ia vaenga i o fa mai tofu lava vaenga no fanga i e api la to lima vaenga i o so fo malo ruina la to te mate tuina. Le vo manino e tofu malta vale ambulance e ai. O lo te mai te wina e o mai lava le au tangata sa mo. Sa wale tai au o lava po pe over se furun fe al walta vale le ambulance mo tātou lava tangata e fia manino o ngā whatia e tātou ambulance ia na cover tātou fontana beso le manu lau te leo tātou tunu e mese fui sa la whai e mai lava i lunga whaongai tā vale i mal whalua Whaftai mo le whafsili tāua te lele whafsili le tūlanga le ina ua maua mai ta iala mo le whatinonga le fontanga ne na mata tā pena i loa le pulengo tine mo fa bla tu fa fose me fenga luanga mana o mia e sa o le foi le sa na ngal tu langa le pisio ta tu ta vale ma ile nei ma ile ta fia foi le o nanga nei fa wa lava mo no malu le tunu alo ta pena e lima i ta vale ave mai e ono mai New Zealand e lima ta vale mai le fa mai o la suswani e lima foi ta vale le pulenga lo no vinga se fulu ono ta vale ne es fu fa ia Venus police ta vale ta vale na la ngafa mo ta to muruketi ele nei rono inga ramtanga o lava ta pena le pulenga ia male so a committee o le soi formal roina fa la fa fose
I me whainga luenga ma tāwale, e o foi lava i fōmai, paramedics, ia lea mai mua mai le sosoani mai New Zealand, ia e sosoani i le whatinoina o le au nanga, o le tala lea e o lo lava ia me whainga luenga, o lo lava leo whainga luenga, e whatinoina leo au nanga, e le taimel fontanga mō i la tau e awhio ma tala au mai fontanga, ai wha pia foi le mamalu le tatu watino i au nanga whatino, whaftai. Lawa Fionga ai ono. I understand that the health ministry is looking out for the monkeypox disease. Are there any other diseases that the ministry is looking out for? And in terms of, health requirements for travelers that are coming other than the African countries, are there any health requirements for them to attend the meeting or to travel to Samoa? Whaftai, thank you for the question. E sa o lo PPC la fo I le whooping cough, le petasi sisi atunu o Pasifika. Ia e taulanga matala fo I la I tulanga lea, ia malis fo I mea o le lava e sawa le threat o le measles. Ia o le mea la na o tue whakta milo tuai e tato vaccination programs I nui tua. A meisa la le tal whatai le lakwa I vai tele se tau whale olo. E fo I nei a fo e mau lalo isi vaccination rates nei le tulanga lea. Lala whenga wenga o maila o nurses e tam whainga boost lunga le coverage rate, le immunization. What pio whale olo ngai ngā 24% o ta meeting ngai e mau le MMR2 o le second dose o le measles, ma le rubella. So e a fo nei o nā lai concentrate atu iai le mtanga wenga le te minei. Ke was sao mai si fa mai le whooping cough ma le afo ma le measles la vea I tato watinu o tele o e malanga mai e whailako yellow fever vaccinations e pe o le usual travel advisory mai na ma tele watinu ia e le PPC na fa mai ni sa mo waili se yellow fever tono sa mo ia pe na pauna o ngas lo pole tu ia after Ave